أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، اتقوا الله تبارك وتعالى حق تقواه، فقد فاز المتقون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بين يدي الله. من وجد خيرا فليحمد الله، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الإخوة المسلمون، اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال جل وعلا في سورة صاد: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون في دنياكم وأخراكم. Mauli mga umat Islam, yawaitan kita niusin Allah Ta'ala aun kalasahan niya. Yawaitan na isab kita niusin Allah Ta'ala bang aun kalasahan niya aun di malasakan niya. Nakitaon na to na harwain nagsimpak. Nabahagi nagduay manusia di hababaw singgumi. Simpun yaishuna lidunya. Tumpukan ng kabuhi nila. Nagkasaddapan di dunya. Da'iuna bayna dunya wal akhirah. Intumpukan niya doon. Misan sila nagkasaddapan di dunya. Lupas na yung pagdunya nila. Lupas na yung pag-akhirat nila. Amin diulan nila na nagmasyat sila di dunya. Wala na sila nakahampit karayawan. Lupas na yung pagdunya nila. Lupas na yung pag-akhirat nila. Hinda siyo yan. Beta sintuhan. Kasurat Muhammad. Walladhina kafaru, mga sila nagkupur. Kaya kahagad nila ang sara sintuhan. Sa magdul sila sin napso nila. Magdul sila sin syahwat nila. Walladhina kafaru, yatamatta'un. Mga sila, nagkakahagad sila ang sara sintuhan. Sa di nila makaya. Hirul nila yung napso nila. Hirul nila yung syahwat nila. Magdulwaya sila. Waya kulun.
Magdul sila sinapso nila. Pagkaon nilang pag-inom. Kama ta'kulul an'am. In pagdul nila yan, bukon pagkaon tao. Bukon pag-inom tao. Naita, hambuk tao, makaubos ang kakis, bil. Ang kakalunto ba, makaubos. Buko saan pagdul tao, matbang tao ay makaubos bihan. Ulaika kal an'am, insilan biayo. Kabaw, makaubos ang bukmital. Sapi, bangi uhaw, makaubos ang bukmital. Natautuan, wala iuhaw. Upat kis. Sa way inu-inusintaw, yan magdurul. Ulaika kal an'am, mawiya sila yan hayop. Yung pangasuin, in hayop, takasipog, way. Na intaw mawiya hayop, way ronda sipog, waliyadu billah. Ulaika kal an'am, mawiya sila hayop. Zaman na to ini, labi na rin hayop, manusia. Sa magtataod imang jural patuhan, magtataod imanay kuriring kabayaan sin Allah Ta'ala, at sabab sin hubbud dunya, wa nisyanul akhirah, kaya lupahanin dunya, kaya lupahanin pagtuhan, lasaha dunya. Mga umat Islam, hikarwa tumpukan. Haula'il mu'minuna haqqa. Mukhlisuna fi ibadatihim wa fi ta'atihim. Malanoy na tayo nila patuhan. Indunya tungod kanila pagtanuman. At dunya majra'atun lil akhirah. Nagtanom sila rin dunya. Dito nila anihon. Imano siya biyaon. Nagtanom diya dunya. Dira dunya anihon. Hinda siyo sila yan, palmansin Allah Ta'ala, Allahu waliyul lazina amanu. Inna Allah Ta'ala aun bagay niya riya dunya. Inna Allah Ta'ala aun kalasahan niya riya dunya. Nasubun na to, naimbaran na to, bang isiyo kita niyo. Unin tiyanom na to diya dunya. Tiyanom na to in kabayaan sintuhan, atawain tiyanom na to kabayaan na to. Bangin tianum na to kabayaan sin kita niyo, basyahon na to in ayat hasuratu Muhammad, ayat ang putag dua, iwan hasuratu Sad, ayat kawan tagunum. Bukunin basyahon na to signal sin tawata silangit. Nagtanok na yung tao magkain, pasalan sin signal at silangit. Di niya basyahon in signal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyul ladzina amanu. Inna Allah Ta'ala lasahun niya imbar iman. Bang niya lasahun kakagan niya, bang niya kakuyagan tabangun niya rin diya dunya iban adlaw akhirat. Magkagunahan kita niyo tatabangan cintuhan, di kita niyo magkagunahan tatabangan cintao. Kawaon magbalik. Mabiyain tao adda tayo. Inhayop siyusukan niya na kawaon niya magbalik. Mabihanin tao, sukan niya, kaunon niya magbalik. Waliyadu billah. Wala niya kaya na naman. Sabab naraog siya sin napso niya, naraog siya sin syahwat niya. Parman sin Allah Ta'ala, innal ladhina yudilluna an sabilillah, imanga sila nalaong, imanga sila rin mawaya maun pakasabon nalan. An sabilillah, di sila magad hakabayaan sintuhan, yaunin syara sintuhan, kaya kagad nila ang syara sintuhan, say nagaron nila napso nila, inagaron nila syahwat nila. Lahum azabun syadid, tiyatagamahan sila sin Allah Ta'ala, siksa hadlaw kanakana. Pagdatong naman pakubul,
Maita sila siksaon sintuhan. Mangi pagkarayaw kasuddahan. Siya ay mangi kasuddahan. Piarahan siya sintuhan nabi. Piarahan siya sintuhan sulat. Iuu pa siya sintuhan. Iuu sintuhan ni nagmaksiyat. Sa diin taw mag-uu habaran niya. Lahu majabun syadid. Aun tiatara makan nila siksa. Labiling sin piara tung dia dunya, labiling sin kuruna. Tayong kuruna, mataw na tori magkarat. Bukulong na sakit. May tayad to sa babayta sin tao. Di na magkarat sin bayta sin tao. Di na magkarat sin bayta sin Tuhan. Unuring kagaron niya, pikilan niya, iwan napsu niya. Kabuka tuan, yung kahalan na tubiyahon, di na yung tao magad simbayta sin tao, di na magad simbayta sin Tuhan, kansyo na yung agaron niya, bayta sin napso niya, bayta sin syahwat niya, bayta sin akal niya, bayta sin pikilan niya. Mga kakasisin Allah Ta'ala, maulong din Tuhan na beriman. Inulong sin Allah Ta'ala siya beriman. Yarim firman sin Allah Ta'ala. Inna iddata syuhuri indallah 12 syahra. Fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard. Ya hati sin mga beriman. Inallahu Ta'ala piyabaitaan sila. Aun hangpu tag 2 bulan ngianan sin Tuhan. Bariman kanganan nila ini. Bukun bariman di. May tayad to kanganan sin bariman sababin ang pu tag 2 bulan nyaun. Bukun ipagtabok gadji. Kaya ingatan sin Tauran di long niya. Dumatong na sin bunot na to. Dubul. Yung mga retired, yan nagjajagaan. Yung mga mastal, yan nagjajaga. Yung naghina nga parinta, yan nagjajaga. Inaw ni pagpara, yan yung nagjajaga. Yung bariman, ano yung nagjajagahan nila? Inna iddata syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Hang po tag 2 bulan. Nganan sin Tuhan, bukun kita yung nagngaan. Sa aming bangan, sin bulan kita yung nagngahan, memorize sin tao. English, memorize da. Tagalog, memorize da. Iyakan, sa Bakano, memorize da. Yung bulan ini Tuhan, wiroon. Ang putag 2 bulan. Nabihawon Tuhan, yung bulan bihawon. Uno na. Kauhaan tagwalo bihawon sin. Pag-ubusyaon bulan Julhijjah. Turan niyo mga tuan. Kaya pangansin Allah Ta'ala. Ingkatan bulan mabarakat. Sa aun piya pagbidda sin Tuhan. Imbulan sungun ini. Amin bulan Julhijjah. Bulan ni paghaji. Kaya pangansin Allah Ta'ala ng sin Quran. Wal fajri wa layalin asr. Inhang po adlaw. Panagnaan ding habulan. Haji panagnaan. Imbihawon kauhan tagwalo na. Sa di dajagahan yung sintao. In bulan yan Tuhan bang dumatong. Dahil nga panagnaan pahangpo. Wal fajri wa layalin asr. Ashru Julhijjah hangpo. Adlaw iba ng po doon. Musi mi pag-ibadat sintao.
Masay pag-ibadat sintaw dubulon makamataod sintuan ninang niya sinadlaw iwan ninang niya sindum. Sa way tuan tiyata ka masintaw biyahon kuno bahalaw niyaw ka buon yung pagpayo-payo higad-dagat yan nalingko na kami magtawtaya na kinirihabay sing kuruna. Nalingko imbaran wala nag-ibadat tabay wala na nasbi. Na mga tuan, bangkita ni wala nakapanas di marayaw. Hangpu adlaw ini. Asrul awakir. Min Zulhijjah. Panagna ng pu adlaw simbolan haji. Imitong kamubiyahong kawantag walo. Pag-awot umulang buo. Panagna ang sinjul haji. Patauron na to na inibadat taniyo. Uninibadat yan mga tuan. Ipapakusugin pagsambahayan. Labi aula sambahayang jamaah. Turan yung mga tuan, yung sambahayang jamaah biyahon. Yung sambahayang subuh, imam da Iban Bilal. Impala sin sambahayang jamaah kawantag pito pahala sa jasin jamaah. Way pa yung panaw mo, way pa yung uwi mo, way pa yung tasbih mo, way pa yung dua mo. Sadi pag itong sintaw ini itong sintaw, way nalong na sinta mabuting bulan ini. Mabuka way sin, mabuka tiu-tiu sin. Sadi mabuka way ibadat umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala. Turan niyo mga tuan. Ulong sinallahu ta'ala kanila. Unimbeta sin Nabi hadis. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin al-amalu as-salih fi al-amalu as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam asrul Zulhijjah. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayruun na sarayaw-rayaw hinang, kalasahan sin Tuhan. Dahil mga hinang sin tao, hapanagnaan sin Zulhijjah, sambil maripakang po. Sadit wani ngatun sin tao, nasyabot na mo ini, kalu-kalu aw natay marayaw. Pakusugon na to, inatin na to, hawak tutuhon iwan sin Tuhan. Ay kita niyo mabsin mga anak po. Magsusun na mano siya adlaw susungon. Pakasubuhan siya sin Tuhan. Piaraan na mo kaw nikmat. Piaraan na mo kaw karayawan. Iuno mo yung nikmat. Iuno mo yung karayawan. Pakusugon natin pagsambahayan. Sambahayang pardo iwan sambahayang sunnat. Hikarua, magpuasa panagnaan, sambil pahikasiyam. Adlaw-adlaw, siyam adlaw. Namang muri kagaw sa ningad tumisanda kuma namin yaumul arafah. Saumu yaumu arafah. Pagpuasa mo, haadlaw arafah yato'y maghaji. Unimbeta sin Nabi. Sabda sin junjungan alaihi salatu wassalam an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam saumu yaumu arafah yukaffiru sanatain. In sambayang mohong adlaw arafah maka kiparat sin 2 tahun madiyatun wa mukbilatun. Tahun 5 ibang sintaw susungon hangka adlaw rak. Jadi tuan ko kanin tao sunat dalong niya. Lanuan na pinatay na to. Wang na to di makaya rin nga panagna ang Zulhijjah. Pangpo paay pasiyam. Pa yaumul arafah, misan da kumanang kadlaw. Amin yaumul arafah. Turan niyo mga tuwan. Uno pendihil katutan niyo sin Allah Ta'ala. Kasratus sadaqah. Ipapataod sin Allah Ta'ala yung pagsarak kamo.
May tayad to. Payong mo hadlaw susungom. May tayad to. Iigsinduhalin induhal niya kay mo. Kaastulan sintuhan intaw kuripot. May ta ka magkuripot. Baran mo bukon kay mo. Rijiki dihil kay mo bukon kay mo. May ta ka magtausin bukon kay mo. Hiyawiran ka sin saitan. Naging saitan ayaw. Gamanin kanila, ing kay mo, ing kanila kay mo pa. Sa kalituan, mataod makad sinyag, tumengkan saitan yung nagbaita. Imbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaw nagsarak kahamusim, rihla sinatay mo, hambok pilak. Ibanin niya ito nagsarak kahangibo pilak, bukun ihla sinatay, mabarakatin hambok pilak dahil mo. Sabaka dirhamun alfain. Kaya unahan sinambok dirham, inhangibo dirham, sampahala. Maita. Sababin niya tunak serak ka, wala dunin kahilas niya, sarawa, iarad niya sa diyang kabayaan niya, bang man siya bantugunin tao yung tulong niya mamura. Turan niyo mga tuan. Hikato, kasrato jikir, patawron na ito yung jikir. Aula-ula yari kita niyo, di na magkakadin tao habay tasintuhan. Inakaroon niya, pikilan niya. Nakita nyo nin palangay si Manu si ayagad maning pikilan. Na. Ipapataod din jikir. Unin jikiran na tumataod. Kalima. La ilaha illallah. Sa kalituan, subay mapatayang kampung. Dumatarak, pasanta Barbara. Yan tulong ng mga espesyalist maguno. Punon na yung specialist at alupasog. Di asambuangan ng Pilipinas, sa Arab. Tumahalil ka niya, bang niya wala hinang. In parduain, pabaran niya, di katapawan. Di kagantian. Na mga tuwan ni musim ini, piladlaw ra. Hipapatao din jikir. Hikalima. Ipapataod in takbir. Injikilan, la ilaha illallah. Ipapataod yan to. Takbir, ipapataod. Allahu Akbar. Sa kalituan suway magparid. Naway na pagparid, niyo wa ng tao. Iwan wira misan nagparid. Nagparit pagkadil. Nagkalumos sin tubig. Hikaw ng mga tuan, ipapataod, sindu miwan sinadlaw, kira atul Quran, magbasa Quran. Ini kapito, birrul walidain. Palasain inaiwan ama. Dat bihaon nagsasagain kamatauran. Maita, namaya-mayan ama, namaya-mayan anak. Nag-rival pa na may iwan anak. Nalong namuwi na kita, ba't nag-rival na kita to ini? Sambil apo, yadtura, salong ni apo, maas na mo yadto, biyayin papatana yadto, plibuira. Amo na inlumi, adon niya ining plibu, ibang pligir. Sa yan to, anin tao mag-atod, yanin tao magkakasakas. Yan ang tao tumbok ko ninumbol. Na. Ini kawalong silatul arham. Papataod. Bangkaw rin nalasawon sing kampung mo, ikaw ning kadto pagkampung mo. Magkampung kita to ilaw. Magkampung kita rin kanama. Magkampung kita rin kanina. Iwan magkampung kita rin hatuan. Hangkatuhan kita. Maglanggong kita rin Allah subhanahu wa ta'ala. Naita, sa manasan na to ini, mind your own business. Bayan niya na lang masing kami. Di manjari mga anak apo. Suweng karayawan sinisay sa muna lapay mo yung dunya. Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Ini kasi ang mga tuan.
Al-ihsanu ilal khalq. Pagparayaw ka pagkahimo. Sandakuman hasuara. Wa qulu linnasi husna. Ini pamong wa pagkahimo manusia. Ay nakaw magpibasta siya manusia. Hikapiri manibukun. Kabtangan marayaw kabayaan sintuhan. Sampayan piun niya. Tuhan tanin nagbaita, wa qulu linnasi husna. Ini kabtang mo papagkay mo, amin makabak karayawanin nagkabtang, hindi mo ngugsing kabtangan nakabak karayawan. Ini kang po mga tuan, husno jiwar, dayaw magpangdaig. Mataod sumagawa, patugtubon na to dito. Kung sing karayawan, ulong kato tanyo sinallahu ta'ala, in bulan ini, sandakuman ang kadlaw, yaw mo arapa, magbanding-banding yung magkampung. Sa kalituan yung magbanding-banding, magbagay. Di na kamulong niya, tupin bagay kung nagtaad. Ayaw, parituan na yung bagay. Sebab dia tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan say duna ali hasusungon magbanding-banding magbagay magtay mangudalombay magkampung di amo ni masana to ini bang mabiya na hadto biasin nagulan kayo magbanding-banding yung bagay, haulihan na. Bunga, si pagbanding-banding, si magkampong, si magpangtungod, si magpangdaig, si nangkaliuran. Sa kalinagringin silpun bagay. Nariubuso ng pangintaw niya, rin namin sa mamaupo. Dito na kulong na mamaupo kanila. Di mawagin pangtungod, yan kulong na haray, matuna ko. Ay nulong na pagsabara. Marano sinutang niya yan, di na isabsang, umanap na saan isablong na. Aturan yung mga tuan. Sininyad tulamod biyayta sinallahu ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bijil qurba. Liuran mo, amin masuk mong kay mo kanama mo, kanina mo. Mayari tuan, nagulan kayo sa ini. Sa kawari na to ka na naman. Inyanam na tulan da kami, ukon kayo. Na mura-murahan mga tuan. Uuhon na timbaran na to. Ulong sin Allah Ta'ala kato. Niyabot kita niyo. 2021. Sin bulan haji. Na misan dakuman murul. Sin nahinang. Sin biyayta sin Rasul sallallahu sallam kato tanyo. Nahinang sin mga sila nakauna. Misan dakuman haulihan nila. Murul kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Mauli mga umat Islam, intuhan taniw rumadlaw, nananaabiti kato taniw. Unin taabitan kato sin Allah Ta'ala, yuridullahu liyutakhirakum, in kabayaan sin Tuhan sutsi kita niyo. Wailummi sinatay na to, wailummi sinakal na to, wailummi simpagkaon na to, wailummi sinuno.
Bebaitaan kita niyo sintuhan, ingkaw nun niyo pagkaun nabi. Waduh. Panawag-tawag isin Allah Ta'ala ikarwa, wallahu yad'u ilal jannah. Tiabit kita niyo sintuhan, harap pasulga, bukun panalka. In umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siuhud niya patuhan bang manin umat niya pasulga katan way panalka sa kalimat di mabaya. Na pagkain panabit ikato tanyo sintuhan pamarayaw nanabit sin syaitan. Yuridu syaitan in kabayaan sin syaitan. Amin kita ni uri na to kakitaan. An yudhillahum dalalan ba'ida. Malaong nakita niyo, sinlaong di nakita niyo mabaya pagkasabunalan. Sabab lang na to, malukay ko na inibiyabag bukan. Inumul ko 7 tahun na, sa kalipindahan ko na isab. Na. Amuan to mga tuan, dari nga sabab yan, tangkisan na to yung mga bihad turagbus. Aula-aula tangkisan nato yung biyata sinabi hadis ini. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza istahallat ummati khamsan fa alaihim ad-dimar. Rawahu al-Baihaqi. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila inhialal sin Tuhan, haramun na sin tao, inhiaram sin Tuhan, halalun na sin umat ini, dumatong na kanila ing kalingukan. Mataud sin nila lingog, mataud pagkaon nila lingog, mataud taumpa nila lingog, mataud sa sakatan nila lingog. Namo na tuan masa nato ini. Aw na upat motor niya mabin sa auto. Aw naupat auto niya maminay sa buno. Bukon na yung kakunahan sintao barhajat sa ununa, magdul na sinapso. Apabila inhiaram sintuhan halalon na sinummat ini, paalayhimud dimar, mahiluhala na sila, mahiluhala na yung pangatod nila, mahiluhala na yung pangdungog nila, sambil maghiluhala na sila magkahi, di na magasip magkahi, imagasip na kuman, hihansam kay hansam, imagasip na kuman, hisin tagasin. Di na magasip, tagapahala, kabayaan sintuhan. Uno yan tuan, number 1. Ija jaharat talaun, apabila magsukna siyok na inay manusia. Manok na na inamahanak. Manok na na inumat ini umat na kauna. Saan yung mga tuwan? Lumahil na in pagla natin pagsukna. Dumungog na sin sukna, kimita na sin kasuknaan, kimita na sin kawalaan. Hikaruwa. Wa syaribal khumur. Pumusog na Muslim minum sin makahihilo. Bukon tawan hat minum nagdagang pa. Nagdagang lasun, naginom lasun. Nakita niyo ng kahalan niya. Doon niya inapiktado simbiyaw. Yung parintari ka to, di na lang namawo sa laom jil. Di na mawo sa laom sin rehab. Naunoon na. Subay lang na masakilon na katan. Tigahan. Baran niya rin na siya maulong. Ba't bang siya maulong nga baran niya? May tanahin na ngunin bihang dagbos. Di na siya maulong nga baran niya. Di na siya maulong nga family niya. Di na siya maulong alam sin paghula. Nari naman jari unon naman. Parunon naman. Kadi damakad. Katuntutan siya sin human right. In pamaranta Islam, naway nakapinon kata. Uno patuan ni kato, wala bisul harir, magbadyo na sutra. Imaksud niya, imusog magbadyo na babae. Imbabae magbadyo na sinuno. Inusog magpapata na babae. Imbabae magpapata na uno.
Bukon pahat biyad to. Usog, magtiyaw na iban usog. Babae, magtiyaw na iban. Babae. Ha, tao, magtiyaw na sambil iban. Hayo. Lawisan din sinakauna. Sa tuan, kimita din daw. Pakita niyo kulong na sinagtiyaw ni iro iban tao. Pakita niyo kunulong na sinusog nagtiyaw ni iban sinusog. Ay, ikaw kimita. Pago ikaw, maita. Ama sa sinabi ang lano. Dia ubdaya sintuhan inuno. Inwala doon alam singkaw man. Piaulanan kayo, patay. In nagtitindog, patay. In naglilingkod, patay. Abo. Naimbi ang buhay, kita niyo sa patay. In pangsyon sinakal na to, bukunurat patuhan. Inatay na to, bukumbihad to. Na, ini kaupat. Itakajul kainan. In favorite sintao, kalangan. Di matug bangoy kalangan. Halom tinupis kalangan. Katasin motor kalangan. Katasin auto kalangan. Halom sin toilet kalangan. Buhian niyo lang ng saw-saw niyan. Matug kita niyo. Nangihinakin. Nagbabayla natutug. Nagbabayla bati. Di na maghiwalimbaran niya. Siya nagbabayla natay niya. Nah, ini kalimah iktafar rijalu birrijal wan nisa'u bin nisa'. Amo natuan yung biyaon. Amin pagbabantog tanyo tao Europe, sila na naginang sing kalumuan na dunya ini. Aun nasara, dira kumana Pilipinas, yan nagsusurbi, unulong niya. Tayo maun na to na paunan nasara, biyasin kanila, kita nyo rakumandi, magtiyaw na inusog iwan usog. Pangasawaw na si Maas usugin Maas yaw. Bialong na. Makad kita ni wasara. Yan si usurbi. Dumaog doon. Dumaog yan. Sabab hindi na mabaya, amo rin tao mag-aagama. Napila rin tao mag-aagama. Matao din nagmamasiat na yung sinuno. Dahil nga sabab yan mga anak kapo. Mga kakasisin Allah Ta'ala, magpaulong kita ni upatuhan. Aula-aula yung bulan dumatungin ni amin Julhijjah. Maghahaji, o na nakalaos. Naundakanti niya. Hinangon na to, in makaya na to. Hindi na to makaya, wala na kita ni uliugos sinallahu ta'ala. Sarawa, ingkatanda akan kato tanyo sinallahu ta'ala. Uwos na, plansado na, karausan na to, amura kumandi kita ni umaun patulan, kawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabiyikum, fa inna jalla wa ala yakun, inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بأفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم أقم علم الجهاد واقم على أهل الشرك والفساد والإناد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآد. فانشر رحمتك على العباد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا حول ولا قوة إلا أنت وأنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اشرف عنا البلاء اشرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر
وانشرهم نسلا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دمر اليهود والنصارى ومن شايعهم فإنهم يؤذوننا يا رب العالمين. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة يا رب العالمين. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة يا رب العالمين. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتؤلف بين قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيق الذين كفروا إلى جهنم جمعا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.